Hello, shalom, shalom. Natumai mko sawa mahali mko, popote mko. Mungu awabariki sana. Kuna neno ningependa tuliongee, neno ambalo nimeliita Zakayo. Zakayo yeye alikuwa anafanya kazi ya taxi collector na alikuwa anaibia watu. Ijapokuwa alikuwa na mshahara wake, hakuwa anatosheka na mshahara wake. So Zakayo alikuwa anaibia watu, na Biblia inasema kabla sisi tuokoke, hata sisi tulikuwa tumekufa kama wale watu wote wengine. Hiyo inamaanisha hata sisi pengine tunaweza kusoma historia za Biblia tuseme fulani alikuwa mbaya, fulani alikuwa mbaya, lakini hata sisi ukiweza kuangalia unaweza ona ubaya wetu kabla tuokoke. Lakini shida ni hata baada ya kuokoka. Unajua Zakayo aliokoka na akabadilika. Lakini hii nyakati tumo ndani, hata kama mtu aliokoka anazidi kuwa Zakayo ama anapungua kidogo tu, anakuwa kama Zakayo alikuwa 100%. Kama ameokoka anajaribu kuwa 50% ya Zakayo. Lakini tunafaa kubadilika na kugeuka completely. Juu wale walie ndani ya Yesu Kristo, we are supposed to change. Hatufai kuendelea mienendo yetu ya kale, vile tulikuwa tunaishi na watu, vile tulikuwa tunaibia watu. Tunafaa kubadilika, na tukibadilishwa na injili ya Yesu Kristo, watu waweze kuona kupitia mienendo yetu. Vile tulikuwa tunaibia watu, vile hatutosheki na mshahara wetu. So wengi wetu tulikuwa tunakaa kama Zakayo. Lakini even tumeokoka, bado huwa tunaendelea kukaa kama Zakayo. So ninaomba kama tunamkiri Yesu Kristo, kama sisi tumeokoka, kama sisi tumezaliwa mara ya pili, tunafaa kubadilika. Tunafaa kuonekana kwa mienendo yetu. Maisha yetu inafaa kuwa kielelezo. Watakaye tuona unajua kuna wimbo nasema wakinitazama wakuone wewe. So yule atakaye kutazama amuone Kristo. Yule atakaye kusikia amsikie Kristo. Kwa mienendo yako, kwa maneno na matendo. Biblia inasema yale tunayoyaongea, yale tunayoyafanya, kwa kuongea na kutenda. Wakolosai 3:1. Kwa inasema chochote mnachofanya kwa maneno na matendo, mkifanye kwa kumwakilisha Kristo. So watu wanaweza kumjua Kristo kupitia matendo yako, kupitia mienendo yako. So sisi hatufai kuwa signpost ya kuambia watu Yesu anawapenda, Yesu anawaokoa, tutaenda mbinguni Yesu atakaporudi. No, tunafaa kuwa kielelezo, waone ya kwamba Yesu anawapenda kupitia sisi. So Mungu awabariki sana. Tunawapenda. Neema yake izidi kuongezeka juu ya maisha yenu. Shalom.